Na redu je prvi novi test u 2012. godini. Na meniju je luksuzni Renault Latitude. S jedne strane tipična luksuzna limuzina, a s druge jedan sasvim neobičan tip Renaulta. Nije ni čudo, automobil dolazi iz Azije, a proizvodi ga Samsung Motors. Da, Samsung proizvodi nešto veće od televizora i mobitela. Pa pogledajmo što nudi ovaj Korejac u europskoj koži. Latitude nije tipičan Renault. Ne zamjenjuje niti jedan model u ponudi i ne prati karakterističan dizajnerski izričaj kuće. Razlog tolike različitosti i stupnje individualnosti je jednostavan. Latitude je Renaultovo pojačanje iz Koreje. Razvijen je i proizvodi se u tvrtci Samsung Motors, čiji je Renault vlasnik već 10 godina. Ovo je korejski brat blizanac Latituda. Zove se SM5. Kao što je vidljivo, Renault se dosta potrudio da distancira dva automobila. Prednji dio se gotovo u potpunosti razlikuje. Europeiziran je, no ukupno gledano, Latitude svoje porijeklo ipak ne može sakriti. On je impresivna i elegantna pojava, no definitivno nije tipičan Renault. Latitude je automobil kakav Renault nedostaje već godinama. U ovoj klasi konvencionalnu limuzinu nemaju još od gašenja safrana. Zbog toga su solidan dio tržišnog kolača preuzeli drugi, Renault ga sada želi natrag. Zbog toga Latitude napada bogatom opremom po prihvatljivoj cijeni. I unutrašnjosti Latitude nije tipičan Renault, no ljubitelji Francuza prepoznaće neke elemente. U ovoj izvedbi luksuz je na vrhuncu i to unatoč tome što ovo nije top paket opreme. Na primjer, sjedala se električno pomiču, imaju grijanje i masaže i to s nekoliko programa. Ali za to se treba i nadoplatiti. Serijska je trozonska klima, dakle temperatura se može namještati posebno za vozača, suvozača, ali i straga. Jedino što malo možda i smeta su ovi detalji od očito jeftine plastike. Pozdrav iz Koreje! Dijelovi od jeftine plastike ujedno su i jedina zamjerka na unutrašnjost Latituda. Tako je prostranost na visokoj razini isprijeda i straga. Realno što drugo i očekivati od automobila koji ima 490 cm. Prtljažnik također raskošan. 477 litara je dovoljno za svaku priliku, i za posao i za obitelj. Novi Latitude dolazi u kombinaciji s 4 motora, a u testiranom modelu se nalazi idealna kombinacija ekonomičnosti i performansa. Četverocilindrični dizel razvija 175 konjskih snaga, što je sasvim dobra mjera za veliki Latitude. Maksimalnih 210 na sat i 9,9 sekundi do 100 dostojni su jedne luksuzne poslovne limuzine. I automatski mijenjač koji svoj posao obavlja sasvim solidno, odlično pristaje karakteru automobila. U ovoj klasi on se podrazumijeva, no to ne znači da je dio serijske opreme. Na Latitudu on stoji 10.000 kuna. Investicija koja se svakako isplati. U vožnji se Latitude ponaša kao Renault stare škole. Znači vrlo mekan, vrlo udoban, no za one koji vole dinamičnu vožnju ovo i nije neki plus. Ali za one koji vole lagano krstarenje po cesti, ovo je idealno i poželjno rješenje za jedan poslovni i ozbiljan auto. Iz tog razloga Latitude se najbolje osjeća na autocesti, dok jurnjavu preko planinskih prijevoja baš i ne simpatizira. No to je sasvim logično za automobil ove klase. Cijena vrlo dobra. Osnovna cijena za model s ovim motorom i automatskim mjenjačem iznosi 225.000 kuna. Ako na to dodate kožom presvučena i električno pokretana sjedala s masažom i veliki panoramski krovni otvor, ona skače na 250.000. Još uvijek vrlo povoljno za automobil ovakvog kalibra. Ovo je jedan poslovan i povoljan automobil. Međutim, Renault nema baš pretjerano velika očekivanja od svog Latituda. U ovoj klasi caruju Njemci, a Francuzi uzimaju samo mrvice. Renault namjerava najveći dio kupaca pronaći upravo u velikim tvrtkama. Dakle, direktori, ako vaša firma inače vozi Renault, ovo bi mogao postati vaš idući službeni auto. Mi sada idemo na autoenciklopediju jer i dalje smo uz najprodavanije automobile svih vremena.